Buderere zari mu Ruvungi zari kuri Gatobwe zari imurenge zose barazihuza bahuzaho na FRDC na Mayimayi nizo zazamukanye umushasha nizo yararinze zica Fizi zirazamuka zirarenga kwa Murima zatangiye gushika kuwa gatanu kuwa gatandatu izanyuma niho zashize mu gitondo cyo ku cyumweru cyangwa kuwa gatatu rero dashitse izanyuma zashitse ku cyumweru nimugoroba basiba kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu abantu bari mu makanisa bapanga umugambi ngo baterere abantu bari mu makanisa abantu binjiye ngaho utangare urebere titeri igatera abantu bari mu makanisa binjiye mu munsi mukuru wa Noheli umunsi mukuru bazi ko abanyamurenge bazaje gusenga batazabareka gusenga kandi barabareka baratera ndibateye mu gitondo barabareka barabanza baje mu makanisa ahantu hose bateye bariko bakurikira ahari kanisa kuba ngari ko baharera hari irundu ko baharera bateye ku ikanisa ariho amakanisa 9 yateraniye aho iriya kuri Evumi zakamingo hari ku runundo niho amakanisa yose yari yateraniye bagira gutse batera bari bazi ngo barashika bice barangize kandi koko niko zanagenze bice abantu benshi babatereye mu ikanisa wabonye abana b'abakobwa bariko bapfa wabonye utwana dutoye ko dupfa bariko bamarasa badatora abaseruke gusakarasa nanone turi Rwanda irakomeza yirwanaho intambara yatangiye kuwa gatatu mu masaha agera nko kuri 3 igeza ninjoro batandukangwa n'umwijima na kane iratangira yagejeje mu masaha ngahe 7 y'amanywa abantu bapfuye nawe urabikurikira umunyamurenge ukurikirana ibiha bibera hariya rero abaye hariya genocide kabisa letishira mu ngiro kugeza uyu munsi rero ngo bamare kubona kuko twirwanira ikomeza kwirwanaho baba bahamagara amarembo yose bahamagara Mayimayi zaturutse mu Gahwera zahanyaze n'inka warazumbishe sigaze harashe n'abantu aho zituruka za Biziba zituruka za Bikarakara zituruka ava kwa Murima ariko hamwe ntibinjira hamwe bagatinya ahandi barwanya iminsi 2 ngo mwirembo rya za Biziba na za Bikarakara intambara yabaye iminsi 2 ica imbere nawe bagaturuka inyuma kuwa gatanu rero batera ifadese iri mu ntuze iri mu mikenge barahamagara bahamagara Mayimayi ziva mu gipupu ziraza zo kwa Mutetezi zizana n'undi muhungu w'umufurero ngo ni Museveni mwene Mudagiri na mwene Japone barazana za Mayimayi barahura na FARDC hariya barapanga na gatanu batera imihana yo mu Karingi bararwana bamaze kurwana nabo bari mu kugendera bafite imibiri nabo bahagirira ibibazo baragaruka namenye makuru mu ijoro abantu bari za mikenge abo mu ruhande rw'abafurone babembe babahunga babita mu bisambu baraye mu bisambu abantu benshi ngo bariko barahunga ngo twirwaneho yabakurikiye gusana ibyangiritse mbifurije kugira ibihe byiza ikaze mu makuru y'aka kanya ni mu masaha y'umugoroba niyinga ku minsi 29 ukwezi kwa 12 umwaka w'2024 kuri televiziyo yanyu Mind TV gusana ibyangiritse aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe abari ku mugabane wa Afrika abari ku mugabane w'Uburayi Amerika Aziya ndetse na Oceania mwebwe mudahwema kudukurikirana reka tubahe ikaze muri aya makuru y'uyu mwanya ni Mind ugiye kuyabagezaho ikaze ariko kandi tubasabe gukora subscribe kugira ngo amakuru yizewe kandi y'aka kanya ntakaza gucika ibiganiro bitandukanye byose biganisha mu gusana ibyangiritse bizabikugereraho igihe wibuke
gukora comment, ariho utangira ibitekerezo byawe, like ndetse uzubisangiza abandi, ariko akarusho wibuke gukanda kunzogera cyangwa kwikengeri kugira ngo igihe cyose dushizeho amakuru azahita akugereraho igihe. Amakuru yacu rero y'uyu mugoroba turaza kubana n'umutumirwa, aho nubundi tuza kuyahera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu catubyaye. Turebe imurenge by'umwihariko mu Minembwe, bameze gute, biriwe gute nyuma y'ibitero byari bigize iminsi nk'ibiri bihari. Tuze kureba ibitero biracahari, biracyakomeje cyangwa se haba haragahenge, ni yihe mpamvu byenda haba FRDC yaragabye ibitero ku baturage benshi bakasiga ubuzima, abandi bakahakomerekera. Reka n'ubundi tuze kubana n'umutumirwa wacu muri iki kiganiro, aho tugiye kumuhamagara akatubwira uko mu Minembwe kuri uyu mugoroba wa Niyinga byifashe nyuma yaho FRDC ibagabyeho ibitero bari mu minsi mikuru ya Noheli, aho bari mu biterane cyangwa se aho bari mu mukutano utanu hariya mu bice bitandukanye mu Minembwe, bagatangira kubamishamo urufaya rw'amasasu. Rero nyemerera ukande subscribe, hanyuma mpamagare umutumirwa ku mirongo ya telefone, tuze kubana namwe tumubaze uko hariya mu Minembwe kuri none ibintu byifashe. Mwiriwe neza muvandimwe. Mwiriweho. Uravugana na Byamungu Etienne muri studio za Mind TV. Ni ku mugoroba wa Niyinga mu masaha y'umugoroba. Tukaba twifuje n'ubundi kugira ngo nimba uhugutse tube twaganira mukatubwira uko byifashe hariya mu Minembwe. Ni nyuma y'ibitero bikomeye FRDC, bivugwa ko ari FRDC, Mayimayi ndetse na FDLR bagabye ku baturage ku minsi 25, 26 na 27. Sizi nimba waba uhugutse hanyuma tukaza kuganira. Acho twaganira. Urakoze cyane, reka mbanze nguhe ikaze muri iki kiganiro, ndetse nguhe pole mpanapole abanyamurenge bose na inshuti z'abanyamurenge nabumva iki kiganiro ku byago by'agahinda ndetse n'intambara ziri hariya ku baturage bacu basigaye muri gakondo. Tubahe mpore, biranagoye cyane kuba twabifuriza byenda Noheli nziza cyangwa umwaka musha muhire mu gihe bari mu bibazo, ariko n'ubundi watwibwira ukibwira abadukurikirana, hanyuma ukanyemerera tukaganira umwanya mutoya. Reka nawe mbanze ngushimire. Iyo tubashimira no kumenya icyo muba mukora cyangwa se umutwaro muba mufite. Abenshi babyita ko ngo ari ugushaka ama-views n'ibindi, ariko n'ushaka ama-views ariko akashaka mu buryo bwo gutabariza ubwoko bwe buhaye bukorerwa itsembatsemba, ndumva ayo ma-views n'uwayatanga yaba yatanze neza. Kandi ikindi nanje ntanga pole kuri wewe bikubiyemo n'ubwoko bwose, aho baba bari kudukurikirana kuri uyu mwanya cyangwa se n'abazatwumva. Reka dukomeze dutange mpore kuko nta kundi twabikora, ni kandi niko bikwiriye kumera, ni uguhana mpore twese. Banyita Fidel Muhoza, ndi hano mu Bugande, ariko kandi ndi umukongomani wo mu bwoko bw'abarengana bari kwicwa kuri none, bari ku isoko yo kwicwa. Ngira ngo nuko. Urakoze cyane, kandi mu by'ukuri abadukurikirana bose bakomeze bihangane, ariko kandi amahitamo yonyine dusigaranye nk'uko ikivugo cyatwirwanaho kimeze, vuga ko amahitamo yonyine dufite no kwirwanaho tukanga gutega amajosi. Rero nagira ngo n'ubundi twinjire mu kiganiro nyirizina, aho tuza gusa nk'abatanga amakuru ariko mu buryo busa nk'aho ari no gusesengura. Nagira ngo n'ubundi uze kutubwira uko byifashe mu Minembwe
nyuma y'ibitero twagiye twumva ku munsi wa Noheli kuri none byaba byifashe gute mu Minembwe? Urakoze. Uyu munsi wa none ni ku cyumweru ni tariki 29 z'ukwezi kwa 12. Muri iki gitondo cy'uyu munsi Imana yabashije kubafasha, abantu barabyuka barakingura, bakuru nibaza ngo babonye bakingura. Ibyahariya gusa bizabyicara bihinduka buri munota. Ariko uyu munsi abo twabashije kuganira haba mu Minembwe haba mu Mikenke bari batubwiye ko babyutse neza uyu munsi. Nubwo nyine bagifite ibikomere byinshi, bagifite kuvuvura kwinshi, bamwe benshi niyo bari batangira guhunguka basubira mu mihana, abandi ntibarahunguka, ariko uyu munsi yo bari babyutse, wenda tagize ikindi kiza kubaho, bari babyutse neza. Hanyuma se n'ubundi ndabizi kuri umwe mu bakunda nako ni muri benshi bakunda gukurikirana amakuru yahari muhira ndetse no kuyabaza, byenda Mind kurikiranwa n'abantu benshi, baba abanyamurenge muri rusange, abarundi, abanyarwanda, bene wacu bahari muri Nord Kivu, baba abanyamasisi, abanyabwisha, abanyejomba. Nagira ngo n'ubundi uze kutubwira ibyo bitero byabaye mu bihe bice, byatangiye gute kugira ngo FARDC yarishinzwe kurinda abaturage abe ariyo ibagabaho ibitero kandi ikabikora ku munsi w'amakutano ya Noheli? Noneho rero uraza kunihanganira mbe usubira inyuma ho hatoya, ntahise mvuga ibitero by'ejo, mbe usubira inyuma mvuge inkomoko y'ibitero biri gushirwa mu ngiro none uyu munsi. Urakoze cyane. Mu by'ukuri buriya bwicanye abanyamurenge bari mu gukorerwa, njyewe sinabitsinda kubyita jenoside iha ikorwa. Mukitangiye none kuko igize iminsi ubu ngubu ko baragenda bayexecuta cyangwa bagenda bashira mu ngiro ibyo biyemeje gukora, ariko bigize iminsi. Uhereye ndavuga mu ncamake, ariko mbe nguhereho inyuma bukeya. Uyu mugambi ntabwo ari uwa none, ibihaye bikorwa ko byashirwa mu ngiro none cyangwa se bigenda bishirwa mu ngiro buri munsi, bakabona ntibisohoye uko babitekerezaga, bikabasaba gusubira inyuma bagasubira kandi bagapanga indi mipango, bakiga ibindi bari bukore kugira ngo bakomeze basoze umugambi wabo. Ariko intambara iha yica abanyamurenge cyangwa se ubwicanyi buri ku banyamurenge bwatangiye 2016. Inka zari mu biraro, zari ahantu bita ngo ni Rwiko, zari za Misisi, zari za Rurimba, zari hirya hose. Uyu mugambi umaze gucurwa na leta, nibwo bagumuye amoko duturanye muri Sud Kivu, babinjizamwo umutima w'ubugome wo kuvuga ngo nibahagurukira ubwoko bumwe, abanyamurenge ngo bashaka ukuntu babangaza babakure muri kiriya gihugu, kuko baza babivuga ngo turabanyarwanda ngo badusubize ibacu Rwanda. Batange bica bungeri, babishimpu mbi cyane, babice mu biraro, banyaga inka, bari kubafata abantu bakabahambira, babona bakabajyana bakabatibura mu nzuzi, babona inzuzi zikabatwara zikabica, abandi barabatemagura, abandi baraswa, n'inka ziranyagwa. Aho ni 2016. 2014 intambara leta itangira ku mugaragaro, ariko nanone ikambara umwenda w'imitwe yitwaje intwaro, ba Mayimayi, bagakoresha FDLR, bagakoresha icyo gihe bakoresha na Red Tabara. Red Tabara imaze kuba hariya, hakoze Red Tabara, hakora FDLR, hakora na leta n'imitwe ya Mayimayi. Mayimayi ibamwe imitwe myinshi itandukanije. Haba harimo babiroze bishambuke, bavuga Mayimayi biroze bishambuke n'abanyintu n'abapfurero. Noneho ari amoko yandi nk'abarega n'ababembe nabo bagira za Mayimayi. Izo zose zahurijwe hamwe zihuzwa na leta, bazongeraho FDLR, bazongeraho Red Tabara, bose baravuga ngo umuntu uri ku isoko yo kwicwa gusa n'umunyamurenge mwese mumuhurireho niwe mwanzi.
intambara yaratangiye 2017 basenya imihana za Mibunda, za Kamombo, za Kabara, za Kigazura, za Turambo, za Rugabano, za Gashasha, za Kukwe, barazamuka bagera muri Minembwe. Barahuruka ku Ndondo, imihana myinshi yarasenyutse, barahuka za Rurambo. Ibyo byose ubona umugambi wacuzwe na leta ngo irangize, yangaga guhita ku isonga igaragara ko ari yabikora, igakoresha iyi mitwe yitwaje intwaro. Ariko nanone barya bari barahawe isoko yo kwica abanyamurenge, barica abanyamurenge batangira kwirwanaho ko bashoboye. Ibyo batekerezaga, ibyo leta yatekerezaga kuko ari amoko azahita arangiza ico kiraka cyo kwirukana abanyamurenge bakabakura muri Sud Kivu, ticahise gikunda. Ahubwo leta ubwayo yonyine yahise yimplika, noneho itangira kubishira mu ngiro ubwayo yonyine. Nkagute niba uzawumva, sinzi kunumva neza. Ndakumva cyane. Abantu bamaze guhunga muri zenche zose za Mibunda, bazamutse bageze za Minembwe, n'abandi bavuye za Kamombo, abantu bose bamaze kwikubira muri ka kanogo ka Minembwe. Abantu habaye, urabyumva, abantu bose niho bari bahuriye, uturuka bari basiganye niho twari turi, abantu bari benshi, inzara yari nyinshi, abantu bashakisha gukundu ari ahegereza Minembwe akaje gushaka ibyo kurya. Leta ikabesha abaturage ngo nizi baherekeze bagende baje gushaka ibyo kurya. Warabyumvishije abagore bazaka ivumu yaherekeje ngo irangize ku mugaragaro ibahereza amayimayi. Ndabyibuka cyane. Babica urupfu rubi warabikurikiye. Tugaruke, intambara zagiye zirwanwa hariya, twirwaneho yahagarara yarwana, leta ikayiturika inyuma ikarasa twirwaneho kugira ngo ikubitire, noneho mayimayi yarigira imbaraga ifawura. Ibikoresho byinshi byagendaga kurasa abanyamurenge byavaga muri brigade mu Minembwe bikoherezwa mayimayi, ince zose amarembo yose bakazohereza mayimayi, abasirikare bakabifata bakabijana bakaheza mayimayi, bagahangura bagaheza mayimayi, sinye bakinjira bagatera. Wabonye leta aho irasa abagore wa munsi ku Kiziba, abagore bahaye basenga batakira Imana ati turashize turarimbutse Mana dutabare. Ayihaye ifata abantu, yateguye inzira nyinshi zo gukora genocide, yateguye yo kwica, iteguriye yo kunyaga, iteguriye yo gusenya imihana, iteguriye yo gusenya amatorero, iteguriye yo gusenya ibitaro, ikintu cyose cy'umunyamurenge, ndetse no gufunga inzira karengane. No gufunga, nibona yinge kuvuga, no gufunga inzira karengane. Bafata gahunda, uwe batisha umusore wese bakamufata bakamujyana Makara bakaja guhamba, kugira ngo imbaraga zatwirwanaho zipunguke, barya bahabirwanaho babe bake, ahasigaye noneho ino mitwe na leta bashire mu ngiro umugambi wabo. Babagore bararaswa nkuko wabibonye. Nyuma yaho wabonye batangira gusahura mu mazu y'abanyamurenge, batangira gusahura imirima yabo. Intambara ya mbere leta gutangira kurasa ku mugaragaro, bari bagiye gusahura imirima y'abanyirundu. Niba ubyibuka. Ndabyibuka. Noneho rero leta irabikora, iragaragara, abantu bararoha, twese tumenye kuko ari leta ifite uriya mugambi. Imaze kumenyekana, noneho abantu batangira gusakuza, leta itangira kwiga indi mitwe ukuntu ibi bigenze. Ifata mayimayi zose irazihuza, ifata noneho n'abasirikare bayo ubwayo ibohereza mu ishyamba kugira ngo basange mayimayi bose bafatanye, noneho baza batera ari mayimayi. Hano imusozi habe leta gusa yo kurebera indorerezi. Nabyo ntibizakunze, Imana igenda ikinga ukuboko ikoresheje twirwaneho. Noneho rero byageze ku rwego batangira guhinduka, na bamwe bari muri leta warabibonye, bakaminzobe bafatwa bakicwa bakaribwa, bakabongo hariya bantayoberwa iyo bari ikoresha strategy zose zo guhahamura umuturage wabusigaye hariya, kugira ngo noneho azozabona ibibaye ntiyagira uhagarara, umuntu wese yamahambira hunge. Kuko intego yari iyi kwari kuvuga ngo bice, nibabona abasigaye nibabona ukuntu abantu bayi bapfa, bakabona inzara iri hariya, bakabona ukuntu bayi bafunga abantu babajana za Makara n'abiriya bindi byose bakora, abantu bahahamuke bahunge, noneho babageze ku mugambi wo kwirukana abanyamurenge kuri buriya butaka. Ibyo byose bimaze gukorwa, ntibarekeye aho ngaho. Noneho babona iby'intambara biranze, bakoresheje ubwabo leta yararashuga yonyine, ikoresha FDLR, ikoresha za mayimayi, ikoresha Red Tabara, ntibyakunda. Bikira aho ngaho noneho haza guturika intambara yo muri Nord Kivu, urabizi. Ingabo zose ukuntu leta yazisukaga hari iwacu, noneho yabicitsemo itangira kurwana n'intambara muri Nord Kivu.
wabonye ko iwacu hagize hafi ikintu cy'umwaka kirenga iwacu hatari intambara bagicecetse naho kumbe baracyako barwana iyo muri noro ariko aratari kuvuga ngo bavuye mu mugambi gusa bari bacecetse bari bafite icyizere kuko bari bukubite M23 kuko bari bahamagaye ibihugu byo kuza kubafasha bahamagara na Sadeke bahamagara ibihugu urabizi byose byahamagariwe hariya nabawagina nabandi kugira ngo baze kubafasha M23 bayirase noneho hari waciza itazikunda kugaragara none hize kubikore ikoresheje za mayimayi na FDLR ibona nazo byo batekerezaga muri none ntibizayikundira bigenda kuri nawe uri mukubona byagenze ariko nanone umugambi ukabumwe wo kuvuga ngo birukana abantu muri Nord Kivu babatutsi babirukana muri Sud Kivu ukiraho bwana Fidele hari ukuntu uvuze leta hari ibigenda bikwihisa cyane hirya no hino mu bashaka gucurika ukuri aho iyo bavuze leta bavuga ko ari leta yadusenyeye ari ya Kabila iyi leta ya Gisegeti yabarabigize mu ruhe ruhare urakoze cyane leta ya Kabila yaririmo abakrimineri yaririmo abategetsi bateguye umugambi kandi bawutegura muri ari amoko duturanye yose hariya ariko noneho uyu nguyu wajiwe aza kuzuza umugambi kuko iwe bakoze ikintu kiri mu maraso bakoze ikintu karande guhera muri ise Gisegeti wabyaye uriya Kirombo agihare jewe nigeze kumva avuga discours arabango bumwemera bakamutorongwa akayobora ngo umuntu w'umututsi uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo yo kwibagirana muri Kongo ayo mateka arahari uyabajije neza uyasangaho ndabuze nigeze kubyumva uriya mugabo uyu nguyu yasanze uwo mugambi simvuga ngo niwo wahise awuzana yawusanze uhari ariko bamusukira ku cogeje bamusukira ku kiri mu maraso nicyo cyatumye ubona ko rurarujijo uza wumva ngo yagiye hara mu Bwongereza ngo amara gushinga ngo aravuga Banyamulenge ngo bazabakongole abantu benshi batabizi batekereza ngo yavuze ngo ikintu ciza kandi bakakigarukaho ngo Kirombo mwaravuze ngo turabakongomani yabivuze se tutaribo niwo ari perezida wa mbere wimye niwo wari gutangira gutwara kandi n'abandi batwaye iyo gahunda bari bayifite ariko ntibabishoboye kuko twara abakongomani twakomeje kubabo ariko kiza yakivuze muri cover yashakaga kwikavaringa yashakaga umwenda yambara kugira ngo bizazakora byose abantu baza basigarira nka kwa kundi bazavuga ngo inka ngo izifa ngo nayikirondwe kigasigarira ku mwite yari afite gahunda yo kurimbura Abanyamulenge ariko Abanyamulenge babandi bataza basobanukirwa baza basigara kuri iryo ngiryo ngo yaravuze ngo Abanyamulenge bazabakongore ubu no kubwira ngo uri umwana wa Sorunaka iso uzi nawe ko ari wese zo kubera igitangaza cyangwa kumbwira ngo ndi Umunyamulenge voilà utanze urugero rwiza uyu munsi kumbwira ngo ndi Umunyamulenge ico kiba igitangaza ngo tuba tukigaruka ngo yaravuze ngo Abanyamulenge bazabakongore biriya yabivuze kugira ngo iwe azayereka amahanga ngo ntatuvangura ariko mu bantu bafite ibangura ku isonga niwo wa mbere ndakubwira ku bintu nka bibiri icyambere wibuke kuko abantu bamutabajije ntambara abantu bagiye gushira Abanyamulenge bakamutabaza bakavuga ari twari dufite ba ministre twari dufite ba vice president twari dufite baragenda baramutabaza baratabara bavuga ati abantu ubwoko bwacu burashize hariya ngo aje kubasubiza yaravuze ndetse n'abanyamakuru kuri France baramubaza ngo bamubaza aravuga ngo ni intambara ngo y'aborozi n'abahinzi cyane yarabivuze rwose icyakabiri wibuke kuko umunsi ba prononce bakavuga bagatanga ngo commune Minembwe bayishizeho wibuke icyo yakoze yarahagurutse aravuga ngo aragiye ngo agiye gusubiza ico kibazo ngo kandi ngo arasubiza ico ngo abapatriote bavuga aragenda ashinga ibyicaro hari Goma aravuga ngo arayisuspendre nigende ihagarare kubera kuko ari ibintu biri mu mugambi ndagarutse reka ngaruka inyuma rero kuri ico ngicyo abavuga ngo iriya ntambara yateguye oya yateguye bamwe muri bo bari mu butegetsi kandi bayitegurana nari yamoko yiwacu kuko ari yayo niko ahora wibuke kuva muri 1996 bari bakoze inama ngo bazicira abantu mu bakanisa
uyu mugambi ejo baraye bakoze hariya ejo bundi 25 uriya mugambi ntabwo bwa mbere bawukoze muri 96 bari bavuze ngo bazikira abantu mu makanisa nka kiriya baraye bakoze. Rero ngaruka inyuma rero ubwo ngubwo nari mvuze amaze kubona ko muri noro byanzwe nibwo ejo bundi bicaye hasi bakora inama baravuga ati rero iki kintu ntabwo kiri kugenda, ariko FDR iravuga ngo impamvu ngo batarwana ngo bashobore ngo nuko ngo bagenda ngo barwana ngo kandi ngo bakamenya ibyingo zabo n'abana babo n'abagore babo ngo none leta y'icyo kibazo. Inama zarabaye leta yicara hasi ngo iriga iremeza iravuga ngo iyo bigiye gukemura ikibazo cya FDR igiye gufata abana n'abagore ba FDR babaroze babashakira ahantu baje nibamara bafate ingabo bazishire ku rugamba ahasigaye ngo bahereze n'imishahara babazamura imishahara ahasigaye nibamara ngo bagwane urugamba. Nibwo bahamagara FDR zose zari ikirembwe zari Hewabora zari Irulimba zari Katupu zari iri iwacu na hantu wo utazi ni ahantu uko ngo ni zamakora niho bari bubatse niho bari bari. Ariko ni ukuvuga ngo dikota yabo nini cyangwa se nabwo ni nk'u Rwanda ni muri Hewabora. Abo bose barahamagarwa mu kwezi kwa 10 hariya ku minsi nk'itariki 20 aho ngaho na tuje kwinjira mu kwezi kwa 11 nibwo baserutse mu Carurambo. Noneho bahura na bamwe n'imiryango ivuye muri noro. Ndakumva cyane. Bamaze guhurira hariya icyo bakoze niki bari bazanywe n'irya jambo biyemeje kuko bagiye kurwana urugamba bapanga ingamba zibiri bapanga urugamba rwo muri noro Kivu na Sud Kivu. Baravuga ngo hano muri Sud Kivu baze bajenge bubaka hariya ngo babanze bafunge imipaka ngo ntihakagira umunyamurenge uzaza wambuka aje mu Rwanda cyangwa ugaruka ngo bafunge hariya babe hariya habe force nini kandi ngo begere igihugu cy'u Rwanda. Nibamara ngo barase twirwaneho iri hariya bayakure bayigize noneho hariya hasigara ibirindiro byabo aribo bonyine bahakontorora kugira ngo bakore uwasiriyano n'igihugu cy'u Burundi ibizozo bazozo bahakorera byose tibikaza bibonwa noneho ahasigaye abantu banywe hariya batinyi. Hari nibivugwa ko ejo bundi President Felix Tshisekedi aheruka Bujumbura ngo n'inama n'ubundi yari hari kugira ngo banoze umugambi n'ibiganiro bya FDR hariya mu misozi miremire y'umurenge. Ndaza kubigarukaho rero bamaze gukora kiriya kintu noneho twirwaneho yagerageje guhagarara neza hariya iba maso bamaze kubona kuko n'ibinyamakuru biravuga abantu bose barasakuza berekana kuko FDR yaje hariya ariko babonye icyo leta yakoze yahise ifata ya miryango yambitse Burundi harahwiri noneho ifata zirangabo izambika intwaza ngabo z'u Burundi cyangwa se imyenda y'u Burundi n'iya Kongo kugira ngo babashire mu bandi abandi barabamanura babashiraho bita Gatobwe ahandi muri Naturonge ahandi babamanura babashira mu Ruvunge niho baragenda barabategura. Noneho bamaze kubikora uko nguko noneho ngo haza amakuru avuga yuko ngo twirwaneho ngo yaba yaravuye mu Minembwe bikaza gusapotinga yari hariya za Rurambo. Babyumvishe kuko bafite bamwe mu banyamurenge babaheza amakuru kandi babapangira nyine niyo mipango bayibanamo nawe urabizi. Icyo bakoze niki bahise bavuga ngo intamara nireke guhera aha ngaha bahita bahamagara bavuga ngo nta twirwaneho kiri mu Minembwe iyo Rwanda abaturage nibahite batera. Ahariho abana batwirwaneho bita mu Karingi ubwo ngubwo hari mu kwezi kwa 10 na kumwe kwinjira mu kwezi kwa 12 bahita batera. Twatugeze mu kwezi kwa 12 bahita batera gutangira bahita batera mu Karingi batera imihana yo mu Karingi abana n'abagore n'amatungo. Wabonye ukuntu ibyo bakoze tibari ko batora ico bazabasaruka cyose bagize gute baracica. Iyo ntambara leta nibwo yavuze ngo no iravuga ati twakagombye guhera intambara mu Rurambo ariko ikivi bino zatwirwanaho zage mu Rurambo mureke duhera kuri zino nkeya zasigaye ngaha tuzirangize niko gutanga ziriya ntambara batera za Karingi. Wabonye abantu bishe wabonye inka zarashwe wabonye ibintu zanyazwe byasahuwe kwirwanaho yirwanaho kuko ihora yirwanaho
baza kumva ibyo bari batekereje n'ubundi ko bitabaye ko babitekereza bari bazi kuko bari burangize iyo mihana yose yo hakurya ya Minembwe se cyangwa zirundu za Karingi bari bazi ko bayangiza umunsi umwe tibyakunda bidakunze bahunze basubiyeyo wabonye komanda secteur waturutse Uvira arazamuka ni uriya Basokola tu Uwe Basokola tu ageze yagiye kuzamuka yazamutse kugira ngo aje ku distraire aje kubuza abaturage bo mu Minembwe natwirwaneho aza aha yavuga ngo yazanye amahoro ngo yazanye umutekano ngo intambara irahagaze ariko icyo yarakoze niki yarazamutse ageze kwa Murimba ahakora inama le 18 z'ukwa 12 akora inama na FDLR akora inama na Mayimayi akora inama n'ababembe n'abafurero bari aho ngaho bose buzuza umugambi kuko bagiye kurwana intambara ngo yo gukura umunyamurenge hariya muri Minembwe yarazamutse numbishije muhibwa aha yagenda abesha amahanga ngo yaje ku ndege yaje n'ibirenge agera mu Minembwe tibamurashe baramureka aragenda ngo ahuruke nizijya za distraction umvisha yakomeje akorana n'abaturage ngo nibamubwire ngo ibibazo bagize abasaza babandi hari n'abakecuru baravuza barividuye ngo ko barabwiraga ngo umutegetsi ngo yaje gutanga amahoro naho karabafata ku maso kugira ngo zangabo zize ico bakoze ni bahise bafata zijya FDLR zari mu Ruvungi zari kuri Gatobwe zari imurenge zose barazihuza bahuzaho na FARDC na Mayimayi nizo zazamukanye umushasha nizo yararinze zica Fizi zirazamuka zirarenga kwa Murima zatangiye gushika kuwa gatanu kuwa gatandatu izanyuma niho zashitse mu gitondo cyo ku cyumweru cyangwa kuwa gatatu rero dashitse izanyuma zashitse ku cyumweru nimugoroba basiba kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu abantu bari mu makanisa bapanga umugambi ngo baterere abantu bari mu makanisa abantu binjije ngaho utangare urebere titeri igatera abantu bari mu makanisa binjije mu munsi mukuru wa Noheli umunsi mukuru bazi ko abanyamurenge baza baje gusenga batazabareka kuja gusenga kandi barabareka baratera ndibateye mu gitondo barabareka barabanza baje mu makanisa ahantu hose bateye bariko bakurikira ahari kanisa kuba ngari ko baharera hari irundu ko baharera bateye ku ikanisa ariho amakanisa 9 yateraniye aho iriya kuri Evumi za Kabingo hari ku Runundu niho amakanisa yose yari yateraniye bagira gutse batera bari bazi ngo barashika bice barangize kandi koko niko zanagenze bisha abantu benshi babatereye mu ikanisa wabonye abana b'abakobwa bariko bapfa wabonye utwana duto ko dupfa bariko bamarasa badatora abaseruke gusa karasa nanone Rwanda irakomeza yirwanaho intambara yatangiye kuwa gatatu mu masaha agera nko kuri 3 igeza ninjoro batandukangwa n'umwijima na kane iratangira yagejeje mu masaha ngahe 7 y'amanywa abantu bapfuye nawe urabikurikira umunyamurenge ukurikirana ibya bibera hariya rero ibintu barica inka bararasa byose warabikurikira zabaye hariya genocide kabisa letishira mu ngiro kugeza uyu munsi rero ngo bamara kubona kuko twirwanira ikomeza kwirwanaho bahamagara amarembo yose bahamagara Mayimayi zaturutse mu Gahwera zahanyaze n'inka warazumbishe zigaze harashe n'abantu aho zituruka za Biziba zituruka za Bikarakara zituruka muri marembo ava kwa Murima ariko hamwe ntibinjira hamwe bagatinya ahandi barwanya iminsi 2 ngo mwirembo rya za Biziba na za Bikarakara intambara yabaye iminsi 2 ica imbere n'abagaturuka inyuma kuwa gatanu rero batera FARDC iri mu ntuze iri mu mikenge barahamagara bahamagara Mayimayi ziva mu gipupu ziraza zo kwa Mutetezi zizana n'undi muhungu w'umufurero ngo ni Museveni mwene Mudagiri na mwene Japone barazana za Mayimayi barahura na FARDC hariya barapanga na gatanu batera imihana yo mu Karingi bararwana
bamaze kurwana nabo bari mu kugenda nabo bafite imibiri nabo bahagirira ibibazo baragaruka namenye amakuru mu ijoro abantu bari za Mikenge abo mu ruhande rw'abafurero n'ababembe bahunga babita mu bisambu baraye mu bisambu abantu benshi ngo bariko barahunga ngo twirwaneho yabakurikiye baza bahahamutse kandi aribo bateye hagati aho ngaho nshaka kuvuga niki ndashaka kugira ngo tubwire abanyamurenge ijambo rya mbere ni ngo ijambo rya kabiri reka tubwire abanyamurenge batarabyemera baje bakiri inyuma y'iyi leta nibayibeho ariko twese ese ico no kubaza mwana wa data ese uku niba nk'abariya nabonye bari mu kwandika nkaziranza nka barukema nabandi ko twese tuzadufasha bari muri bacu tugafusha n'abakuru bacu nabamama nabamushenga nabandi ese uku nabo bari mu gukora ikiriyo mu bandi ako nakabazo mbajije ndibaza ko hari abagikora hari n'abandi bishimiye biriya biri kuba dushingiye ku magambo avugwa cyangwa se ku nyandiko bandika ndakurahiye nubwo ari abahemu nubwo ari babihemu nubwo bakunze akamanyu k'umutsima nubwo ari bampemuka njyame ariko nubwo batabivuga ariko ndabizi mu mitima yabo ko hari akinjiro cyane turavukana uko bimeze turavukana hari aho ejo nagiye gusura nzura umuntu nyine kandi nzi ko iwe ari uko amashimira leta akayibwira ngo kirakora akazi neza ariko nawe twese ko turarira nawe ko barica muri umunawe kibaza ngo umuntu ukiyatekereza umuntu ukibaza ngo ese leta ngo ntiyayikora genocide abanyamurenge uwo muntu ameze ati hagati aho amakuru warubajije uko niko byagenze mayimayi ziragaruka n'ijya FARDC amakuru nabashije kubaza niba ari ukuri bari binyoma barambwiye abari aho hafi begera aho ngaho umunye nta ukivugaga ikintu usigaye kuvuga kigakurikirana wakivuze barambwiye ngo abarundi bari hariya ngo barabwiye ngo bagende baje gutera minemwe ngo baravuga ngo bagenda ngo barasiga noneho barya babagezeyo bamaze guhura n'ibyago iby'Imana ukunda Imana yitanze nyine uwo mugambi ngo bagaruka kubwira abarundi ngo nibaza baherekeza baje gutora imirambo nanone abarundi baranga ejo za mayimayi zarazinguye saa 8 zisubira mu gipupu ariko leta yo yamishorerana nabo umugambi bamyashorerana nabo abo bambwiye batinjiyemo mu by'ukuri babambeje bamwe ngo abarundi ntibagiye ngo bahise basigara mu Mikenge ariko mu by'ukuri mukuri kugaragara ejo bundi ubona wa munsi abantu bafatwa za Mikenge bafashwe kandi na FARDC hamwe na mayimayi kibukira FARDC niyo abifatiye bonyine bari abahungu bari bazabutse bagiye gushabutse inka mu mikarati bagiye kuragira za mikarati ngoreka bakuri nkari baje za mikarati kuragira bahita babafata ni leta yabafashe irazihamagara mutetezi ati ngahakira ahasiga ugenza kushaka amaze ngatangara umuntu wavuga ngo leta ngo ndiyacuza umugambi wo gukora genocide ku banyamurenge ukira aho ngaho nyine ushingiye no kuri iyo nyandiko ya Lewis n'abandi ndetse na leta ya Kinshasa iri kubesha amahanga ivuga ko ngo impamvu twirwaneho bayigabye ibitero ngo yashakaga gufata ikibuga cy'indege ku rundi ruhande bakavuga ngo nuko ibirindiro byatwirwaneho ngo bizengurutse ngo position zose za FARDC ngo niyo mpamvu ngo barashe twirwaneho icyo kinyoma cyo nka nk'umuntu uvuka hariya uza ikibuga cy'indege kiri naho ibitero byaza bibera ukuri kwabyo nukuhe ukuri kw'ibintu bimeze nguko twirwanaho uzi ko yagize iminsi hariya mu Cyaminembwe kandi kaba ku nkengero wa munsi batera karingi bakarasa abaturage bakarasa abagore n'abana bakarasinga twirwaneho yagiye ija mu mihana y'abaturage baravuga ati twaje kurinda abaturage nibo turi mu gupfira none mureke twegere mu baturage tubane n'abaturage none nibazaza baza kubarasa badusangemo jewe ndakubwira ngirundu irundu bariko batera amakompora iwacu mu rugo no twirwane matwe navuga tawo tukaba turi mu gupfa tukaba twarakometse twaramugaye ari abaturage twadufira noneho yafashe umugambi leta tikihaza ngo iza kudutera twebwe ubwacu katwirwaneho kiramizi karasa abagore karasabana ikarasinga none rero mureke twegere imihana nibazoza baza gutera mu mihana turwanirira abaturage nguko kuri ubintu byagenda ubundi urabona ko umwaka warushize hafi imyaka 2 twirwaneho yarashizeho amaposition mu kurinda connection nimba navuga ngo
hagati ya mayimayi ndetse na FARDC tubizi ko bakorana hafi na hafi bagashira amapozisiyo kure n'abaturage abavuga ko rero nabukira wibuke kuko intambara FARDC ihorana hariya mu minembwe izigira imbaraga uko ihayikorana na mayimayi ariko ikorana na mayimayi ico twirwanaho yakoze yakase connection ya FARDC na mayimayi mu buryo bwo kuwasiriyana kugira ngo bahure batekerereze hamwe wenda bo hamagarana bopangira hamwe kuzombo no kuzuma ariko mu buryo bwo kuza ngo begerane binjiye babasange byari bisigaye bigora kubera kuko twirwanaho yari yarubatse yubaka cercle izunguruka minembwe aha marembo yose mayimayi yagazanyije barahaba ico kintu kibabaza leta kugeza uyu munsi nico gitumira sa twirwanaho yazishaka ngo ive ku marembo ive ku miryango hose niyo bamara mayimayi binjirega bakomeza bakore genocide leta ga izivuga ngo ni mayimayi hayitera ngici gitumira hayirasa twirwane ngici gitumira hayirasa abaturage nukugira ngo bave ku marembo noneho mayimayi execute iziza leta izizaga mu shusho ya mayimayi naza FDR bazane na FDR bazane na Red Tabara baze bica abaturage leta nimare itanga stop ngo ni mayimayi yateye kandi aribo bahabica no banga kurasa barindani banga gukora genocide barindani bamaze kubona yuko byanze ubu nyine nibwo biyemeje kuvuga ngo reka bishiye mu ngiro noneho bice ku mugaragaro hanyuma byenda nk'inkomeri turazi ko ari abana bamama iyo barasa amakompora mu baturage ntabwo ikompora ritora ngo uyu n'umwana ngo uyu n'umukecuru uyu n'umusaza amakuru ari kuvugwa ari byenda inkomeri zitaweho gute ziravurwa FARDC n'ubundi ntiyabigiye kwinjira muri ya gahunda uwo ifashe wese ifunga uwifashe wese ifunga yohereza Kinshasa niko bimeze ntabwo ifite imbuwe ntifite imbuwe ntawe izigirira uyu munsi ingomeri zose zihari utaravuye mu mwuka ariko kandi yakomeretse wese araho ngaho karatesekera aho ngaho nta buryo nta nzira ntibafite umuhanda urabizi kuko indege niyo yagazi igerageza hari ikajana abantu ku bitaro tibayemerera bamaze gupanga umugambi wo gutangira kurasa abanyamurenge bahita banga nuko n'indege iza kwitura mu Minembwe ubu nyine bari mu kubesha ikinyoma bakavuga ngo twirwaneho yazungurutse kandi ubwabo ari bo bacicayeho nibo bakibaho nibo bakirinze ntabwo twiganeho yigeze ba ku kibuga cy'indege ariko nibo babujije indege kugira ngo zireke kugemura abanyamurenge ubu ko barasahura abanyamurenge ko baragiriza abanyamurenge imirimo y'abanyamurenge nibo bayisahura ngo kugira ngo babicishe inzara noneho n'izi ngombe nazo zireke kuja kuvurwa zitazavurwa zigakira ko barakora itsembatsemba mu buryo bwose genocide karakorwa mu buryo bwose kabisa ya kandi koko ni nkuko warubivuze hari amakuru ari kuvugwa ko hari nka zanyazwe za Gahwera hari izindi zarashwe zirimo n'inyana barazirya binjira mu mazu binjira ngo no mu mirima basahura iby'abaturage iyo situation yabayifashe gute mu gihe barasa abantu ndetse bakivuta no mu byabo mu kubyica no kubisahura bana munyamakuru niko mbangubwira bateguye genocide iyo bayikora mu buryo muri strategy zose nakubwiye ngo ndibateruka ku nka ngo bayisigeho barayirasa yaba inka nkuru yaba inyana ntoya barayica cyaba igitungo baracica yaba ingoko barayirya nibinjira mu nzu nibasanga mu ihuzo barayijana nibasanga n'amakuru amakuru yo kuvoma barayikora bakajana nta kintu basiga none urumva abandi bafite imbabazi z'umunyamurenge wakomeretse ntago bamugirira imbabazi ubu nyine gusa niho nabonye usariye inkomere zabo zarasiwe hariya mu bisambo aho barwanye mu Karingi ubu mu kanya niho naza numva ubufurera habwira babo ngo haje inkomere nyinshi ngo zivuye mu Mikenge ngo zidafite umubare ngo abantu bagize ubwongo wegeye guhunga izabo baradohereje ko zaca kundondo zizamanuke gazitibuke buvira ariko twebwe abo bahabe barasara mu Minembwe tanzira baraca he baca kwa muri mase baca ku ndege se izo ndege barazimiriye kandi bazimiriye ku bushaka kugira ngo babanze bica abantu baza bica abantu upfuye apfe ukomeretsa abure ahavurirwa abure bitaro ino na ndege yagazige murana abantu hari ababuze ico barya naribure nivyo kujya babibure ko barabirya imirima nibo baba isahura noneho baswe kandi noneho ikintu cyose hariya habe n'umunyu bawure urabona bamaze bashigira ibindi hari muri centre niho hari imyunyu nta munyamurenge uhagera imirimo yose ngo irafunze ubuzima burahagaze ubuzima bwose burahagaze umva iyo genocide leta yayikora hanyuma se kugeza kuri none nubwo waruvuze ko ejo ni posho n'uyu munsi hiri wa Gahenge abaturage se baba bakicishe mu bihuru baba batangiye gutahuka
Okay, mu mihana nyine abo ngabo bategereye, abo bicanyi bategereye bagerageje bakaza bayizamo bakayihuriramo, bagerageza kugenda bahunguka buke ariko baracafite amakenga kubera kuko umwicanyi garacabari imbere ko baramureba kandi ntafite amahoro, ntabwo yanababwiye ngo nibagaruke batahuka hoya, kandi nubwo bivuga ntibo buzemera burya haba distrere hafi y'umweru bibiri ababwira ngo amahoro ngo umutekano ngo wagarutse ngo yaje gutanga amahoro, naho kumbe karaga ngo yegeranye ubwicanyi bwose karabuhamagara. N'uyu munsi niba tahana Rwanda hari kariga izindi strategy, urabona yari yahamagaye Mayimayi, iwe yari yarwanye hari imbere biranga ahamagara Mayimayi, none Mayimayi zazaturutse zazirwanya iminsi ibiri nazo zarisa nkaho Imana izirwanyije zisige ngo kunanirwaga, nimbaga bakirinze ibindi bitero biva handi icyo kora ko sino gukeka ko barahamagaza abandi bukuza kubatabara. Twumvise ngo araba bavuza za Fizi za Baraka za hehe ababembe bazamuka n'abayakutuma ngo barahamagara yakutumbu yari afite urugamba n'abafurero bazamibunda na Red Tabara harwanayo ngo ariko ngo baramuhamagara ngo aze ngo bose baswe kandi bagaragaze binjira icarimo. Yes, ukomoje kuri Red Tabara naco kibazo naringiye kubaza. Leta yadusenyeye biciye muri Mayimayi ndetse na Red Tabara ngo ndetse igihembo yabahembye yababwiye ko mwebwe nimwirukana abanyamurenge inka zabo zose ibihumbi birenga 500 aricyo gihembo inka zose muzazirye, ndetse leta nayo ibemerera ko izabaha amasoko. Kuri none byaba byaragenze gute kugira ngo mu myaka iri kugana ku 8 leta ikorana na Red Tabara n'izi Mayimayi zose kugira ngo baze kuvanana bareke gukorana na Red Tabara kuri none babe barimo kuyihiga? Ya icyo kintu reka ngisobanureho bukeya mbo icyo ni ikindi kiganiro cyo fata uwacu umwanya nkagisobanura cyane, ariko reka nsobanureho kubera ko ukimbajije. Leta ntawito umuntu wese woyemera ko ari bwica umunyamurenge wiyo mukoresha. Red Tabara zambutse hari muri ya misozi zitagiye zigiye kwica umunyamurenge, zambutse hari urabizi ko ari abanzi b'abarundi, zambutse hariya kubera politike yabo bafite ibyo bashakira hariya ntihari umutwe wa Red Tabara gusa w'u Burundi, ari imitwe myinshi y'u Burundi, hari imitwe itandukanye ya leta y'u Burundi yavuye i Burundi bapinganye n'ubutegetsi bw'u Burundi, hariho iyo Red Tabara akabaho sinabasha kwivuga ni myinshi iri hari urabizi. Ariko bageze Red Tabara igeze hariya yagiye iriyoberanya, yagiye yiyoberanyije kuko urabizi kuko hari amakuru yigeze kubaho P5 kuko yageze kuri buriya butaka. Ariko Red Tabara yakandagiye kuri umusozi muri politike zabo nabo bareba igihugu cabo nabi c'u Burundi. Iko nari mvuge iyo mitwe yose igenda iba hariya, nari nkubwiye wa P5, nari nkubwiye wa Red Tabara, nari nkubwiye ni bari ba FNL bari abo Burundi bakorana nabanza bampema, ni imitwe myinshi yari hari. Ariko bageze ya ruguru iwacu hari abashakaga kubakoresha, kubashira muri Red Tabara, kubashira muri P5 babita ingabo za P5 kugira ngo bakorane, nyuma baza kumenya ko atarizo, noneho barabarasa. Uwabarashe ninde? Ni Nyamusaraba. Ngo abarase baragenda bavaho bari iriya za Bijabo baramanuka baja za hariya mu wapfurero hano hirya za Rurambo hariya za Masango. Bageze za Masango ico gekera intambara yacu n'abafurero n'ababembe yari hari ababembe bahe barwana bashaka kundu badukurira n'abafurero n'abanyintu ngo batwirukane. Babonye Red Tabara noneho izikoroganye n'abanyamurenge, abafurero bayakiriza yombe baravuga ati twobabona, aba Red Tabara ati natwe twobabona, ati mureke dufatanye namwe. Leta ati ngabo rero ngabo muri bukoreshe ngaho ni mukoresha abo ngabo ico tuzobahemba, mugende musenyera abanyamurenge uhereye mu mibunda ukageza mu Minembwe ukageza mu Rurambo, ico tubahemze ibihembo zanyu ninka z'abanyamurenge itungo ryose batunze muzagende mu bijana. Koko barabikora, barabakoresha iriya mihana yose irashira, bari kumwe na Red Tabara, bari kumwe na FDLR n'abaza Mayimayi zose. Nico gihe leta yagaziza igahagarara ikigiranyo nyinshi igagara ku mihana y'abanyamurenge, bakaza bakayitera irimo bakasahura leta irimo bakanyaga inka leta irimo ihayirebera. Noneho aho byaje guhindukira kwa jambo reko nihutira ariko ngarukaho bukeye Nyamusaraba
agirana ubushuti abarundi bahura na Nyamusaraba bikozwe na Tawimbi bikozwe na General Masunzu. Kuranyumva ndakumva cyane. Amaze kugera mu Burundi baramuga ati twebwe gukorana namwe niziza kandi dukeneye iriya tere yahari iwanyu ariko dufite abandi ariko uri kwisonga ni Red Tabara. Red Tabara kabiri kumwe n'abandi n'abafurero. Ico Nyamusaraba yakoze yashakisha abandi bafurero bafatanye nawe, yashakisha uwitwa Kijangara, yashakisha uwitwa Gapapa, barakorana noneho bakaza bambutsa ingabo z'u Burundi bakazambutsa ku mipaka mu ijoro bakabanyuza inzira z'amashamba bakaja gutera Red Tabara. Baragenda ubyibuke barazamutse baragenda batera Red Tabara barayasaza amasango kandi koko barayirasa ico gihe ndetse natwe Rwanda noneho ifasha imbonera kure z'u Burundi barasa Red Tabara barayihungura yari za masango irahunga. Bukeye barapfurero bakoreshaga Red Tabara bavuza induru za masango ati gitangaza kiragwira ni gute leta y'u Burundi yo kwambuka ikaza gurasa Red Tabara hanga ku butaka bwa Kongo wewe leta ya Kongo utavyemeye twebwe president wacu atavyemeye iki kintu ni kinyabaki dore inka zacu ko ziranyagwa za masango zikambuka i Burundi. Icyakozwe niki bahise bihuta vuba bakora inama Uvira bakoze inama Rukokoma nibwo bahamagaye president Kisekedi baramubwira ngo nakore imishikirano nande na president Ndayishimiye baricara hasi nibwo baganire bazumvikana mukumvikana ico wemeje niki baravuze ngo mureke duhuze umwanzi. Umwanzi wabo bose ninde baravuga ngo n'umututsi. Bamaze guza wibuka ko aribwo bavuye muri ya nama noneho rero Ndayishimiye ahita atanga gusoma amadiskuru nibwo yari kwavuga cagiye akazavuga ngo abanyamurengo ngo ntibigeze bagira ngo umuyobozi ngo nibwo baremye association. Nyuma yaho wabonye ibyabaye bakoze amasezerano yitwa bilateral. Kandi bakoze amasezerano ya bilateral wibuke kuko nanone kandi guca Burundi cyari muri EAC ariko kirenga gikora andi masezerano ku ruhande bombi Nexekedi. Ingabo z'u Burundi rero zambutse zimaze kugera hariya uwari umwanzi uwari umukunzi wa leta ya Kongo ari we Red Tabara ubwo bahise bemera kuko ubwo mu kiganiro Ndayishimiye na president Kisekedi bemeye yuko umwanzi wabo Red Tabara bamutanga none ingabo z'u Burundi zikamurasa. Bakambuka babwira amahanga ko bagiye gushaka n'umwanzi wabo ari we Red Tabara none leta ya Kongo yemera ko itagikoranye n'iki na Red Tabara kandi ari we yakoreshaga. Nguko uko niko batandukanye leta y'u Burundi yambutse imaze kugera hariya rero yagiye ikurikiye Red Tabara ariko cyane mission encaché kwari gukurikira umututsi. Kandi umututsi monde ari mu Munyamurenge. Hanyuma rero ababicurika byenda uko kuri kose kuzwi kandi kugaragara abanyamurenge bahanganye na Red Tabara na FRDC na Mayimayi zose ku mugaragaro turi ku myaka 8 ni ibintu twiboneye tutabwiwe n'ukuri duhagazeho. Hanyuma ni gute bicurikwa bakabikitirirwa u Rwanda nirwo ngo rwadusenyeye nirwo rwagize gukya nirwo rwagize gukya. Dore nkubwije ukuri ibyo bintu ndabizi kandi njewe nduwahariye kandi narahabaye ibyo bintu ari byo ntabwirwa ari byo niboneye. Nazira ntambara zimwe nazibayemo burabwicanyi bumwe mbureba uko leta uko ihaye bikora kazamibunda ayaye ifata inka ikazikubitira igaturika inyuma ikarasaba abungeri kazitesha kaziheza Mayimayi mbona. Ihagarara ikabesha tw'i Rwanda ngo subira inyuma ngo tugiye kubaja hagati ngo tubatandukanye ngo hasiga tuzobundikanisha mukora imishikirano mwamara gusubira inyuma igahamagara Mayimayi kazigatwika hano mwavuyeho. Ibyo byose ndabizi rero reka nkubwira ico kintu bari abanyamurenge bose bajijisha bari hari bari n'abakora inda tubizi ukuri bari n'abantu leta ya Kongo yaruwe kimwe nka kwa kunduza wumva ngo genocide yabaye mu Rwanda ngo ariko harimo nabamwe mu batutsi bafashije interahamwe gukora genocide. Nibo bari abanyamurenge bari nabahawe amafaranga bari nabahawe utuzi bari nabahawe bakabwirwa ngo mwebwe turabakoreye ikingiki ahasigaye muza mweza bari bafite umukingi inkingi zibiri bakorera leta ya Kongo bafashe imikingi ibiri. Uwa mbere nukweza leta mu mahanga yuko idakora ivangura ngo itavangura abatutsi cyangwa se itavangura abanyamurenge itavangura abo bita abatutsi babicwa none bari ku isoko none bari abazaza baza bavuge niba mara beze leta ico ni cambere icya kabiri bari abantu
bari hariya kubwo gukora inda zabo inyungu zabo ku giti cyabo. Kandi rero niyo mpamvu ubona nta objectif bafite. Bariya bo kugenda hariya gusaba gasakuza bakavuga ko leta ari umuvyeyi, bakavuga ko leta nta kibazo ifite. Abo leta yabashize hariya kugira ngo izazi bahembe bakomeze bakora ibyo ngibyo, yice irimbure imare, bavuga ngo nta vangura ifite. Abo nico babereho. Baza bacurika inkuru, baza bahimba ibinyoma. Uzubona ukuntu bari mu guhimba ibinyoma, bari mu kubesha inkuru bakazicurikiranya kugira ngo bakomeze beze ya leta yakora genocide. Nico babereye hari. Hanyuma byenda ikibazo cya nyuma dusoza muri uku kwezi turimo muri iki cyumweru gishize twabonye Perezida Kisegeti avugurura inzego za gisirikare ndetse muri zone ya gatatu harimo Nord Kivu na Sud Kivu no mu bindi bice cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, haba ku ruhande rw'izi ntara zombi ziganjemo abatutsi Nord Kivu na Sud Kivu. Bahatuma amasunzu ndetse bivugwa ko na Lieutenant General Masunzu ndetse na Gasita bari gutumwa muri ibi bice dutuye. Mubona ko hari impinduka byenda bishobora kuzana gahenge iyi nkoti turiho ikaba yakunamuka, kubera ko ari bamwe muri bene wacu baje kuyobora aka gace kiganjemo abantu bafite umutima n'urwango ndetse baduhagurukiye no kuturimbura no kutwirukana muri gakondo. Akabi kaza gaseka nk'akezo mbabariye guseka ariko ndakundi nyine habe ni muntu aharira azaseka. Reka mvuge kano kantu neza. Kuba byumva kubasobanukiwe birazwi ko neza uriya mugambi wo kurimbura abanyamurenge wo gukora genocide hayikorwa ari umugambi wa leta. Ico turacemeranya nawe cyane. Aho ikindi cya kabiri, niba hari umuntu uzoza ubona leta yizeye ikiri ya leta ya Kisekedi urinye atari undi mu president wenda Imana izozana ntazi, ariko ukabutekereza ko ari Kisekedi ukabona aramwizeye akamutambutsa akamutuma muri Nord Kivu na Sud Kivu, uzumenya ngo ni umukriminere wa wundi ruhebwa ujya leta yizeye kuko ari bushire mu ngiro ibyo Kisekedi ashaka. Kandi ibyo Kisekedi ashaka urabizi. Niba Kisekedi batabaza bakamubwira ngo abantu barashize yamara kabo ngo ntandamba ari hari ngo nabahinzi n'aborozi bakoroganye, abantu bashize. Ureba kuva intambara igiye kugira imyaka 8 iba hariya Perezida w'igihugu ataragira ijambo rimwe yovuga ngo kuri Nord Kivu cyangwa kuri Sud Kivu. Reka mvuga iwacu nta jambo rimwe yari yavuga ku bibera hariya muri Sud Kivu ngo avuge ngo izo ntambara se niki, cyangwa ngo reka arebe abaturage cyangwa avuga icyo fasha atanga na society imwe muri Kongo yotabara abaturage. Nta kintu arahavuga, ahubwo gusa ejo bundi ntiwamubonye agaze hariya za Kalebe yaravuze ngo agiye kongera ingabo muri Sud Kivu. Sizo ziriya wazamutse, sizo ndwabo ibikorwa byazikora. Reka ngaruka rero kuri bariya waruvuze. Bariya bari mu buryo, reka mvuge bubiri, navuga butatu ariko reka mvuge bubiri. Kuba barohereje Lieutenant General Masunzu hariya, hari uko bamuzi, hari uko bamubwiwe. Usiwa wenyine musirikare uri hariya muri Kongo umunyamurenge, ariko kuba wibuka kuko bagaza bahohereza nk'umunyamurenge yarara hariya bakarara bahambukuye kubera ko yahitaga akora ibibushanye n'ibyo bamwohereje. Harabahageze urabibuka bageze hariya bagahita babakurayo. Yes, harabagiye bitanga ibitero bagahita bahabakura. Bahita bahakura. Ariko uzi iminsi rugabishara hageze. Kubera iki yarahageze iriya minsi nuko akora ibyo leta yakongo ishaka ziki birimbura abanyamurenge. Kuba bazanye rero uriya mugabo hari bamuzi nk'iki yagisha nkota ku banyamurenge kuko ari umuntu uzukora ingaruka mbi ku banyamurenge kandi uzubabaza abanyamurenge bifatika. Niyo mpamvu ya mbere bamuzanye hari. Impamvu ya kabiri, simvuga ngo uyu munsi ngura mugambi wawisha abanyamurenge ngo niwo uteguye, yego yo bango simbizi, ariko kumuzana hari nukumenya ko agira ingaruka mbi kuri bene wabo. Icya kabiri, bamuzanye hariya nk'umuntu mu minsi itambutse hari ukuntu batamwizeraga, hari ukuntu bamurebaga,
ariko niba bamuzanye hari bamubwira ati genda urwanye izi ntambara ntazitsinda leta ya Kongo nizaba ifite ishema kandi natazitsinda zikazamugiraho ingaruka azayigire kandi nanone naramuka ataguye no ku rugamba akagira ibibazo bikomeye bazabimwegeka bavuga ngo ni bene wabo yagiriye ibyo zose iwe ntahakiriye iwe ntaba gusa ibyiza byiwe ni ukwica abanyamurenge niyica abanyamurenge agakomeza kwica abanyamurenge kuri leta ibyo nivyo byiza kuri leta ni nabyo leta yamwohereje hari ariko sinavuga ngo uriya mugambi ni wowe ucuze yashizwe hariya kubera kuko bamuzi azagirira bene wabo nabi uyu munsi mfite amakuru ko bavuze ko habe na Rugabisha ngo bamusubiza ku kibuga cy'Ikavumu ya nanjye nabyumvise ko bashobora kuba ari gutumwa Bukavu kugira ngo bamutume hariya rero agiye gushaka gabo basubiza mu mapurizo ipurizo rero igiye gufunguka kugira ngo asubire afungisha abantu uzozuga hariya banyitse nuko nguko ni kumwohereza hariya simvuga ngo hari ikintu yagiye kuja guhindura ku banyamurenge baba bizi kuko ahubwo bigiye kujido reba nyine none se umuntu warawaye zone akaba ari bwo noneho leta yongera imbaraga ikabiha yasaba abaturage ikarasaba abantu n'abagore icyo nicyo kibazo naringiye kubaza byenda kuba mu cyumweru bamutumye muri Eneuze aribwo hari sano byaba bifitanye cyane noneho usanzwe ubizi ariko uyu munsi kugira ngo baba banashizemo ziriya mbaraga atona bivuga bazishizemo kubera kuko bazi ko ari bo bagiye hariya kuko bazi ko ari bo bagiye hari bagomba kuzishiramo bagomba gushiramo imbaraga bagatera amakombora cyane hagapfa benshi hakangirika byinshi uko bigenda kose niwe biri mu mutwe kuko niwe babihaye biriya byose ko byakorwa mu izina rye hanyuma se kuba nubundi ari kurya bazavuga gufata umwanzi wawe ukamurwanisha ubundi kuzana amasunzu kugira ngo byenda bari we uza mu gusenya twirwaneho M23 ibyo ngibyo byo strategy Gisegeti abarimo gukoresha ntabwo nubundi yabagiye kumuta mu muriro waka nanagize ngo wabyumvishije nakubwiye ngo yamuzanye hariya kugira ngo amujane nashika agafawuru ivyo batekereza akabikora none agatsinda M23 akayirukana leta yakomeza gufita ishema kandi nibyamuka binabuze akanago kwitsinda ariko ikamugiraho ingaruka nabyo barabishaka noneho n'umwanzi bagiye kugwanisha umwanzi ibyo byose birimo kuko uriya mugabo we nubwo nyine twebwe kuri twebwe kandi muri ya M23 yaho werekana bikubwira ntaca azayitwara hazopfa abasanzwe bakaza bapfa kandi bazokomeza batsindwa ko bakaza batsindwa ntaco na kimwe cyo guhindura hari ariko nyine aho ingaruka ziri kuko twabivuze bitarana ba wa munsi bakivuga gusa ngo yajari zatangiye kugaragara iwacu hanyuma nizihe nyungu baba bifitemo kuvuga ngo gakondo isenyuke abanyamurenge bicwe bangazwe ndetse imurenge haba amatongo mu gihe nabo ari imvukire z'imurenge baba ari abo baruhu rw'inda abo bampe muke ndamuke bemeye kurya amafaranga bahahira inda zabo bitandukanye n'ubwoko abantu nibapfa bavuga ko batapfuye ahubwo ngo ari twe twagabye ibitero kuri leta twirwaneho nibayirasa ngo twirwaneho niyo yarashe abaturage niba basanga mu mukutano bakaraswa ngo ni twebwe twaharaye abo bose nizihe nyungu bazabikuramo abo rero reka uzokurikirane nyine ubaza amakuru yabakarabira mu Rwanda n'abandi ayo n'amakuru nto totindamo kuko aranababaje abo barahari nakubwiye kuko bo si bwa mbere bitangiye si twe binahereye abo bo babaho ariko amaherezo yabo nyine abaho ko barabikora kandi baramashije uri mukumva babivuga bavuye inyuma ndetse ibitero bitera uzi ko bari bashinzwe gusa guhimba ibinyoma bakabihimbira twirwaneho M23 yaje RDF yaje ko baraje gufata ikibuga kugira ngo RDF nguje kwitura hariya nishire kugira ngo barase barabahungu abanyamurenge baraswa kugira ngo bashire abo nibyo bashinzwe baraho nyine ariko kandi muzukuri sigitangaza hanyuma amagambo batangiye urabizi ko batangiye kera babivuga bakavuga ngo none n'ukuntu babivugaga bakabishinja ngo RCD ngo igiye gukora ngo genocide ngo mu banyamurenge ngo igiye kumara abanyamurenge ngo igiye kwangaza abanyamurenge n'umugambi babaga bazi bashaka guteguza ibigiye kuba babikuraga ko batangiye kubivuga bitaraba na mbere yuko ni imyaka 8 turi kugeza nibi bitero byejo bundi
mbere yuko FDLR ziza bakomeje kubivuga ko hari plan iri gutegurwa ngo natwirwaneho ngo zo kwica abaturage. Bibiri zivuga ngo ukora icyaha wese n'uwa Satani, sebuja ni Satani. None se ubana n'ufite umugambi wo kurimbura, ukananirwa kumenya, ukaba umwana we, ukabicegera cye, ukaba munamaze, ukananirwa kumenya ko afite umugambi wo kwica. Babivuga bijya babizi. Wibuke iminsi yose iyo bajaga gutera kugira ngo baje kwica abantu, babishiraga kuri twirwana ngo ugiye gukora genocide. Kumbe bazi izo bagiye gukora. Reba nka none, reba nka none mu Minembwe hariho nyirasenge, hariho abo bavukana bose ko baricwa. Leta kirasohoke igasohora Katyusha, Katyusha igatera ikombora, ikaritera ku ikanisa abantu bateraniye, abana n'abagore, idahumaguza. Ariko barangiza bakavuga ngo twirwane ngo nihaje gukora ngo genocide. Wibuke mu Rwanda kundi bari kwavuga wa musi interahamwe zaseruka ngo twirwane ngo kiraje gukora genocide. Ariko biriya zose reka ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Ubu rwose biriya niba bikore no mu Rwanda barabikoze ariko byagize iherezo. N'ahandi hose genocide yarakozwe ariko yagize iherezo. Kandi ico ngwizeza neza nuko abanyamurenge ntibazashira kandi ntibazava hari mu kuri icoco babica uko babica kose, imvu zose babica ariko abanyamurenge ntibazava hariya kandi ntibazashira kandi ntambara zarangira. Ariko gihembo cy'abari abagabo kizabavaho. Kono kuri hanyuma n'ubundi sinzi mbanyemera tugasoza ariko hari akantu watangiriyeho, reka ariko dusorezaho warimo dushimira mu byo dukora, ibi bikorwa cyangwa se advocacy, kuvuga ibibazo biri iwacu, gutabariza bari hariya, kandi turabizi ko hari umumaro munini bifite, ariko ugasanga bene wacu babona ubucuruzi mbere yo kumva ubutumwa buri gutangwa. Gutakira ko abi wacu batewe nukugira ngo hagire ababyumva bibasemburemo uburakari, bibasemburemo ubutwari, babe bahaguruka baje gutabara imuhira, bamenye ko ababyeyi bahungiye mu gihuru niyo sukari wa wundi utanga umusanzu yumve ko yokongeramo imbaraga ze. Nimba yatangaga 200 agatanga 400, nimba yatangaga 500 agatanga 1000, bakumva ko byenda mu guceceka mu gihe tutavuga iby'iwacu kandi tukabivuga mu buryo bwiza. Hari n'ababivuga babicurika, babivuga babesha, babivuga bangisha abantu butabazi. Mu gihe tubivuze ndetse twatanga n'amalinki kugira ngo abantu bakomeze bamenye amakuru, kandi mu buzima habe na Bibiliya zivuga ngo agakiza kabanzirizwa no kumva. Ndabona asa nk'udekonexe, reka ndebe. Rero bakunzi ba Many Mind TV, reka ndebe nimba nzakongera kumufatisha, kandi ntawayimufatishije. Ibiganiro byacu tube tubisubikiye ahangaha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana bane namwe. Yes bona Fidel. Sinzi nimba ari connection yari icanze. Yes yari icanze, ndabona tugane no ku musozo byenda mu munota umwe. Narimbajije cyane kuri ubu buvugizi tuvuga dutabariza abantu, dutabariza imuhira, tubwira abantu amakuru y'imuhira, dusaba ko umuntu wese yagira icyo akora, icyo ashoboye, uhaguruka utanga umusanzu. Abandi basigara babona link ntibifuze no kumva ibyo bintu, hanyuma bakavuga ko ari ubucuruzi. Ntabwo byenda yaba ari intwari imwe muri abangaba babihemu, baba bashaka ko namakuru y'iwacu atazatambuka. Mu byukuri muri babihemu ni inkuru zibajya mu matwi, kubera ko badashaka kuri kumenyekana. Ikibazo gusa mfite nuko tuba turiko tuvuga mu mvugo yacu imwe gusa, hakumva abumva imvugo yacu, ariko yaba bizari ifite ukuntu tugenda tubona n'abandi icakora. Imana mbabari hariho n'abandi bagenda babitanga mu zindi mvugo. Yes ko birakorwa za kuri za space, mu Biswahili, mu Bifaransa ndetse no mu Byongereza.
izi ni indwara uko ni ukwirwanaho uko mu buryo kandi urabizi ibi bintu twabitangiye kera batangira badutuka nguko turavuga ariko turakomeza kuko iki kintu kikurimo utashizemo n'undi muntu ntago cyakuvamo. Ico nabasabira rero mukomeze ndetse tubikora buke abandi barara mu mvura barya ubusa ko baraswa amasasu bakaraswa amakompora badafiteho bahindira ariko twebwe kuvuga tituba duceceka dukomeze tuvuge kandi cyane kandi dukangura abantu gutabara mu buryo bwose mu by'ukuri biciye muri izi nkuru dutanga. Abantu benshi barasobanukiwe bituma abantu benshi batabara bituma abantu benshi bakora bituma abantu benshi batanga umusanzu kubera gusobanukirwa. Ubundi habe na Bibiliya izivuga ngo kwizera kuzakuzanwa no kumva icyo umuntu atasobanukiwe ntiyo gikora ariko uko tugenda tubivuga ni nako abantu bagenda babisobanukirwa bigatuma bamenya icyaha gikorerwa hari iwacu bakamenya ko leta yafashe umukingo wo kurimbura bene wabo. Rero sinzi n'ubundi wanyemerera tugasoza cyangwa nimba hari inama yindi watanga tukagisubikira ahangaha tuzongere tubona nebyenda muri update z'ubuta. Oya urakoze rwose reka tusubikira ahangaha ariko kandi dukomeza guheza ubwo kompore kandi tubwira abantu ngo nibakomere ikigira itangiriro kigira n'iherezo mu by'ukuri kandi bene data bafashe umuheto bitanze kugeza uyu munsi bagatanga imibiri yabo kujya Paul yavuze ngo babaye ibitambo by'abanyamurenge Imana ibakomeze kandi bahumuze bya bisebe bafite rwose. Kandi ikindi muhaguruke tureke kuvuga gusa duhaguruke tugende twese tube hariya niturwa hariya tukagwa ariko igitangaza ni ukuvuga ngo wanze gutabara ngo upfire ubwoko bwawe upfire igihugu cyawe upfire ubutaka iwawe itongo ryawe imoto ikaguca hejuru bamwe bavuye mu tubari abandi bavuye mu bindi bitari ibyo ariko ndagira ngo dukangura abantu mureke dutabare kandi nta wundi uzodukiza dore amahanga ari cecekeye reba ibihugu by'ibibanyi byari cecekeye nta wundi uzodukura hirya nkota usize twenyine gusa twenyine imbaraga zacu nkeya ubukeya bwacu tubuhurije hamwe bwagira icyo gukora. Urakoze cyane reka ngushimire ikindi kandi nakwifurize kuzagira ibihe byiza byo gusoza umwaka ndetse tunatangira umwaka w'2025 nawe rwose murangiza umwaka neza twinjire mu wa 2025 cyane abari muri gakondo birushizeho amateka none utubere umwaka w'impinduka iriya nkota tuveho Imana igire tukwitugirira idukure iriya nkota rwose. Urakoze cyane. Urakoze. Subscribe to Man Mind TV. Gusana ibyangiritse.